naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Klanjamo se Tebi, Kriste, i blagoslivljamo Tebe. Jer si svojim svetim križem svijetom kupio. Nakon trodnevnog počinka u grobu, Isus je uskrsnuo. Od tada je njegov križ putokaz od srca do srca, od obitelji do obitelji.